Gali John Chatimo. Kijebite warpun. Bangyo gina parko biko pa. Jello kerin ile mission moti ya. Wariat missionar ken. Ka nuyi mo. Warire. Yin wa hawot kampal ko awot bo jojok. Inyoji jok mo. In wariat pa jojok. Yin gori anu tu kampal dop kar ko bo jojok. Ko menya ko anen ko ngongu dia ti makara. Kan wote mo bo jojok. Ina mer bere jok. Yin nuyi awot bo jojok jok ke la du. Abi ko bakira. Sira. Ko ko ran wor ko. Sira de pa ko ko. Kelingo. Kela big bomb. Aya ke big daddy. Yin no bela. Ko payu. Anu do mo gujja ba wi. Do mo gujja ga bi de ne wojo. Chenja ko dia no pio ko muro. Nu muro. Amengi ko tawane rotu no wi ya. Ko me chimbara duanga ya. Kuna tawana ki kuma ber chugulang ya. Yes hello. Di kwana chani ro puny biro ka yor ata mir nungu ko me amingi time ni wor ko kampala ata mir bini chani ojojo ata mir bini chani yor ata mir neno ko nga missing you so much Skit, I miss you amigi tu we toro nga ber ko khere toro Wazing lira ko toro Jojok da ko betor na kan ai palu pa ko amigi tu du Mario, kuniona namba chimo, biko ya namba chimo. Kuni kuoni bebe. Idi koni mara, ito kunu cha chwa woro. Mini ngi ko ni chwa woro ko. Man ko ngabe. Man chwa ko. Gue gonna be kabir cha. Gue nabi kabin. Ini ka chwa woro kiti. Mama. Ay, yo entré por Kampala. Ya por. Por aquí a Rukubola. Kurko. Ko be je me ya por kiro. Kiro yo. Que lá vai Diego. Ya por. Ay, yo entré por Kampala, muito to. Dua ko. Foi doido. Vai, igual ko yo. Vamos ver. Vera. Vamos Ko be ma o singa morba. Ame kine. Ame ri ko be. Ko be ma o diga wa ya wan wala mo. Kalau dia bicara orang mana tu? Dia bisa teror wilute. Kau itu sama kare kan? Dia bicara, wilute kerja dia pun garang lagi. Makan bicara. Ada kakak, apa lu kerja kau bukan? Bukan. Apa yang malu? Wibara apa? Ko rui ko mudia Yesu bayo rui tino ni. Yo la becha ni turi du.
ti hongol korwe gum tutwal chako kan mo chenne ni chahra diku na diku abon wot kan noro Ana beri Catan. Yesu bel kan. Amun Yesu angker pada iya. Bukan ke kalian, bukan ke. Amun Yesu pada iya. Wah. Lengeti. Yesu bero bel kan dok Yesu jol. Yo ni pura kan. Ni Yesu. Dok Catan obim. Mà Catan juga orang iya. Pira raj. Eru Yesu jol lah dia. Bualo chene pe yot. So, for ini Jojok Comedy Friday. Making sure you subscribing. Ite di ulango ka ito. Ite sharing. Gitu dong. Ati kiri. Ania, apa pedo? Ania, mama pedo.